Kinong Shangnong dan Kashnong Erpakan River District amne ke tanmit ka lap yewe rongba bri ubra thya lengtar hal ti shnong han kan ke jing place nam na ke banta jang skor markam ta hi la pinket yote rongba service civil hospital nang po na ke banta man ajang sumar ni to rongba ulak khat no na ke te ke jing masau te rongba ulak khat te kong ba karman leng dok nang la le plasam ka arta ubsang basa ha Kashnong Erpakan hi ba ke te ke jing ja kala ja minen ka miet ka por praba JEA bakan bikin ram shnong ke bakan thop yo ba Michael Thongni rongba shnong ubah lambor karsilat sekali senang kilapan pau ya kejeng sokia lo kedi kejeng ja dia tu rumah mariok tiap ya ketua kejeng ja kilapan ket usia sibil stan rei ulah khat no akasibil stan po nak po dia tu rumah nak kadang kasibil stan nak po kilapa ket no ya kemet itu orang mak sana grand van le ya ke post mortem susu kat kem kejeng tu kini lam senang nak kadang ke bayi jok te orang ba ki badan ya kejeng suma badan ki runar ki bale ke kam hari betul orang ba una dut no ila ka jikem ba ulah tu mana kalian ke bahaya masam dia ban ar ke FIR sa police station tip jong ngatip tang kata ba iwan khot ibalung nongrum isya ya khot balung kan jad nongrum te ong ba kurban ula thia hang te tu pang ne ulong kumno ong ta te ngasuan mare la kawan mare ang ta wan pek te don lang bat uhi hang ne te nganda ngakli ka kli jong u ka kli ka kejat ka phai sene ka kli sate te uka khamat ka phai sene ka mat jong u te nga penki ya ka kli la su jam satu dakasnam sudah si kanega siliang ka ngap dap dakasnam sudah te yang tu pada si pang kila poi kena senong te kila ya ra no kena senong hi thep ha kali jong rang ba senong te alam senong po kitam se possible hoi possible tapi nak matai kong gahak kanong biji ngana ka kong ni ka baji te imat praduna bro adon pi ladon paraduna udah mehe yang kong sabda pa daga sasti ka khaw ya hak bari de kan ke jinja ka ba mentagasni ke jinja ka long ka ba na du men pha bje pha lala tip ya ya kan na ki khulong sustang ba pentip sini ba kilap ya ga jinja ba mensawang ne ti ni la pankit ya ki ya i syahadu syah hospital ila dalam poya hospital di dak kot mensim no di hidap dak sosik ka bakrau ba di jinjia kum ka jinjia nya pat jolap meno ka diru kasin kemengkong bangat kum kini ki jajingjia ki bejawan jia ka stong jongi di nakaliang jongi ka dar bastong hi ba kawai niskokhia bat hidap dak jing skau kendit nadu menhenin menmet ngilaya lek jawan hai badi ber jing don kam di nilai kendut ya ki try yeung nak na ilok cang iro kimedan kano ka jing ya bakla ne ka jing don taw bendo te hilap ya i ba jingkali jongi iro ngilap ba idan hang ne halenti nalu janmet bat hadu kesngi jing hadu ka minute ka ba ja te nak liang jongi men nem stam ngila lek ban bu ne ka FIR police station te hadin kat to kat ne por ngayo ka jing tip na ngai doktor leng bada ke request tang police department ang ban pendep nak mentakas ngi ka post mortem te yo haban rifar na bahabra na silang tang bangin yo ban pendep kan mentakas ngi te hadu mentaru dengi pat yo ka khobor ka babyang ka batikna dengi sutip ba ke jing pentip kalong ba mentakas ngi rom laman pendep yo hadu la sai kendai spojje dengi nagaleng ador bersnong isokia bagi kerpat ro ya ka police department ba kan lek kamplay hawe de bat kini ka jingja ma bakin wat sebut ka basai nomor ne nagaleng jongi ka snang ru yimtip hanurkum iklat nomor ba da suur mah nomor wete hadu bandayap te nimpat jusem te yodan kano ka jing suba yano nagaleng jongi dorbas nang yimdan nanti ni suyan isanya abik ka police department banle ya ka badan kam te ngingit skam ba ka kam kan long ka bayaj nanti angkatan nagaleng jongi ka baros no hadin bangil abu ka FIR inang sumit na tanat mentaru ke nagaleng jong police department ke kila siam ya ka sinjam jaki ba kila wan inquiry sene de ngi ba karan ka jingelat kaya kapor kali kawan jongi ngiran tanan ke ki osi nang tai pat kila poe sene de ngi pat dikan du mak mentah ka jubab kalong ka ba ngi pat ya ka basai te ka kam kanang ya sakman nagaleng ka dor baris nang hi nang ni sakman
kumbang ong meneh sakmat ba kene kedi jinjak sen ke benengkong kinan ne sakmat ni kerpan ya kinok song ladadan kanu ke jinjang ni kwa ba ni pentip khamha bangin yo menuat ke sabut ke babiang ladadan kanu ke jinjang sosri kumbang lagi asngau na kitrayeng de na kaliang jong ka darbas tang ngila sokhia ba ngila sokendit di na kaliang darbas tang ini song perkat kam mentai bangin le ya ke badan kam bangin ya bersakmat kam ba knang bangin yo ya jingtip ke bat kena kadau ke ba ke benengkong ke ba men hen jenmet ni yo kubor na doktor ba kan pus mertem na saya mestam de ndangi lalik men mestapan yang bom dan doktor daga na kadau jing bom dan doktor dina kaliang kulit wilayah kan mene ki officer isat ki ong ba rasi selong kang ban yo berpendak mentak kasni de hadu mentar ni pat yo ya ka statement ke babiang teki lak nem lak ban lek mentak kasni ban ong na kaliang jongi lak ban lek mentak kasni na kaliang jonga orang basnong nam lak ban kerja kata tengi filenti baik ke ma nila IT sega kaan kabar jaka an kan aya tip ke bakam nia sengi kinong yalam senang rok kang manila man pensai Aku beri ke jinjai ke bangi osngo nak liang jong ke besam kidan ke suspicion nak benta itu beriau bagilah jar kerteng Henry nak liang jong ke senang ni osngo ke kerteng ke jong nimpat lapat pensisa na udai Henry ni apa ye ke ba police department kan sim ke statement ke babiang lekin tip dikena udai UBC balik ni kam kan dia ke jinjai hidal dia ba urhab Henry wala taru ni ba kila ay ka FIR po tanan ba kung juru akan adu menta 4 dak ke postmortem ke bakili nak hospital tingnya jkam ba ke bapaka ba kan syai kan dia ke postmortem begini airport bat kung juru la yo statement ke bapaka na police department kanang ba kanam sa umdum haka beje bikin ke jinjia kani hi skam ba baru akan long ki bayai di kebangi ai ke ai bagian dengan kam